Grace TV GH. So nyame ayatom ya san share bi me live on by Grace TV. Na ye share say dia sene yire no. Na ye twetwe nkomo ye di dwuma so e de aboa ma ye man Ghana etumpon. No tina na twedi amponyanko pon. Oba de no a anso adom ye kwane ahode a ya sai e share bi. Na busu yin na ye ni me ye di mu asem nsem akese nsem mo e won abro adwene ntiase so. Ye tasi ewo ye man Ghana mu. Na da bi e di mu nkomo du ba bi a nsem bi kura si a aya na ebusi e won say na asem we de be na asisan se wo hwemu a nanka eni nyina so ye sesesi ne so na si ya wo ye ho hwe a eyeye ensem no bebre wo betie ye se o efunu bi sore se bi saman bi sore ni mu nsem bebre na enim se na wo twe ye mu dansan ne na by Grace TV so se bi ye na mo ekopie nsem bi so a ye de be som ye nyina ye ho asem wo ekopie so no abusu ye na ani mu asem e wo kumase he ya kwada so empatem ho kromase kwada so empatem ho asem no nyina ne sebi maame bi da sore ye na abusua areho men kasa areho kwa asem no ni nyan enwawa ene se wo da sore ye no na ni fie ya wotim pe bi esi fie na chi obi gina duane so ye nyina ye di won komo ene besom ya nipa ogina duane so na abusua ye nim ba bi ofiri ye nim sebi ne hu nipa bia ena asem kwa ne se mantebo for chese nipa no omo nim no e wo ho ba bia na nipa no so ye bisa na asem wo ntimi nkasa se de ma me ne kasa ye o je chemu chere no omo ko ho bra no ogina dia so bisa na asem se wo ye hwan o fere mfa o bisa na asem wo din o ntimi nkasa o ntimi nya na ho hwe na busua se de asem no wo wasi fanti na ba ni se ya wo se to ye bo atase na sabinya se bi e ho na tai anase obi ho akodi nsensem na ye ni age won da bi da nyama ne mpare ne mom se be ya ye besua de e de film na ye nso afi ne ye ba ye nso afi ne aka echa ye ba no ye be fa mu aba ne tuana mo yie na nyame aboa ye ne anko haw ene amane mu nti ne ye be sin kunya ne di sa asem no e ho nkomo na some updates if ni sem mu ba mini kan brief no ansa na ya to na de aka bi ya so mabusia update free asem mu ba ne se on se bra asem si ya ye ko mpatem no ye maame a ye ne ko kasa ye no e ma ye ti ase se sa bre no apos for any fire for ye na ye videos bi e be fa ye maame de ne call police station na sesi am confirm the amaye nyina on my Grace TV say ye hu na busuafo na se ye maame no hu na busuafo ya sa bre de busuafo na ba be fa omo de hye no e de no ekọ na ye be din komo na ka je si wa ase yo ye be resunsun ye din komo na apumbo ko de nyame adom ti apopa ho yo ye no ba ya se ye share our life so say da and then nyame adom ya keje ogun life ya na ye share be say asem a ya esi na nti ye din komo utini fa bonkum ni fa Ghana man say na din komo no minim se wa ko bi ya ma hwe bi ebide di kan a woni pie video so na uti asem no say na ho kwasi ya wadaroma be tia tiefo ne ahwefo na ewiase no ewiase ehu na anadwo nsem wa anadwo chan awia nsem wa anadwo chan awia wo wada no na ebi didwa na ebi tukwan na bi ye nyanka ma de na we bebusa se edi ani bayiye bayiye ye fa ne abayiye bayiye ya de pa bayiye obi obayiye bia okuta ho papa but bayiye na de ye na ehun eye bone what you say because enipa bia wotu uye bayifo na me bayifo because uye bayifo nti na woda wo so dae no what you say but obi so dae na da ye ekowie ne bone obi so dae na da ye ekowie na mane na wo ye bayifo na wo so dae no to bayiye ne nye bone but obi o ye bayifo na bayiye ne ye bone no le bayiye ni ade nipa ko ni tu anumre de ne kra pie ni nipa bia pie akoye bone eye den na maami ko pie pe adua so ebi a anadwo na otukwan ena ye bo na ba no obeto wow enya nipa nyina na bayiye timi no what you say enya nipa nyina na homboni bi timi no ntobu ade de be ko aduro so ye de be ko suman so ye de be ko nso so be ni bi enya ne da ade enna akronfo be ye bo mu dia enya o what you say anti nipa no a obepia page ya nso no ebi a ne ya man assignment a okoye wo nipa bi hu na nipa ndi no akogya obi odo akogya tumi bi tumi ne bo no ba nti anadu na tumi ne di na ba abo no na obeka adua no so eno ye baako 2 ebi a page ya nso na omko ba yi meeting
ebi ya page we ko ba meeting but enumode nti no omo wi na mo na ade a chi na abaifo nya tue na ka maame no nko a on de metire no enti agira mo no bebrebe enti se enkane ina kede maame ne ba kosuma so ni akoka na no ko ba kasa what is the better na empaibo ani mranti no aban ba fa na ko aha Kristo sum no na ha ye no Kristo ne oba o ma wiase nyina but emu nipa na di animu no na adane no ma because Bible say nso ahomu nyina nso nyamo onse ho bebrebe wo onyame onse ho bebrebe wo ti nyame bo wiase no o se me mami sie ma nyame no ya nyame bebrebe wo wiase wow enti be maame no ho ma ti ni mu na anye ana ma ne koka adua so ba bia okoka yi ehu pa o maame pani we di enti na o ti me mfuru pa yi na mi twa ne kwa ye ko maame no a se bo ti fi o kire se pa adua no me ma gra ne kra ba san ba fro je se ye de atwede ana o matimi afo nti ensi se nipa da se ni ya wo o matimi afo da yes je se atwede ana bi bisa but atwede bi ensi ase ana o mo kwada da so so bia ni dua so de ka se bia o ba ba te pe na waka so Emma nyanwa no say ye dwon nwanwa na ye kasa obi be kasa o we nyanwa because ni bebre aso bebre say baye bi ani wo but baye wo wiase efie Ghana ye baye nya papa Ghana bayifo bia baye nya papa because one ani bire wo yafa pesa mi nkunya o yafa awo yafa emim o sesa no manyina bo bo you were trying to Utue what be about the Grace TV? Obi a copy kunanka YouTube no ya sono ni ya dumu no obi bompa say me akọ no how na de ono akọ na YouTube enti no to na de me enum no on Ghana again but broni abrofo a practice with scraps abrofo was school uko UK you were scrap school. Wow, you practice witchcraft. And no enemy before na oh, and no sabio and no abrofu no ya before. There's all Marco school pharmacist. You don't have a eyes, you can't be a pharmacist. Wow. Unless what's a Ghana you normal people are almost they are very pharmacists. Maybe I'll be near me, only any. Now, oh yeah, don't you practice witchcraft? Wow. Do sini me to me before. Hey, Nana. Oh, dear, me before until me tia some me who are dear. You go before who are dear. I saw for me I before. Yeah, so Omkuta third eye. Said the there be a third eye, but Mr. Bay, no, your bay, your bonnet, bay, papa. Wow. And the Ghana be yin in that time. And to mammy, a ma be anchor say a normal thing, pa. Na san you necessity fear no more careful. Just to fear you. A dear pear. That's a man from neighbor, there be pear, a mango, a brofocati, a Sophia, papa. Na yes, Sophia, who are brofocati. Because brofocati na be phone coincia mu so. Nti a dua tepa e ya brofocati. Who's a brofocati so bi here. I don't know what ati bebrebe. Na ti bebrebe. Na ti go pa. Se bia frama ni ade. Enye frama. Na edi ntia. Nanti abasa ade san edane road edane park o. Edane house o. Nti nipa doma enam so no. Na edi sa ade no tete ko. Okay. Nti sa fie no edua na maame be sisi omu tu dua no kone omu tu aye pe no kone because maame de no me aka no wa kire omu se dua we abayifo di so agoro na se e wo se busuafo no se bi o mesreme ka omu adwen bo omu se ne dua ye sia ye abayifo di so agoro nti omu tu dua no so bra jeje e betu so ba se bi ni pa ko se bi wonye bayifo bi se bi kwa na se bi adwen mu ha kakra na se ne da bi adwen ha wa wo ka se wo se ba ko maame ni interview maame ne se dua no me ma no fra so omu de atwede na maame panyin we wo ho fa atwede wo alumre ano so de ya asem se bi sunsu masam no ye ndane no sunsu masam enye wana straight forward what you say ma se bia da bi ti adwuma de adwuma
adwuma ma nya atabai adwuma nti maame no ida say bibi wo ho ana ida say ya na assignment okọ se obi ana obi nba ko di ne ho akọja na ye born aba ana adua no so na bayifo di so agro te bi a no so ko di agro ho bi na they be so a part of the riches and to be a honor and camp suspected maybe I say what's yes what did so nko na waka say emnant ekura from the bia na efo no de atwede na efo de that means we are rich we are bayifo okay we are not suspected we are bayifo enti ma obi en kan dada he bayi wo Ghana ha but bayi sa de doso mikrom people so na busumo ye fa no kopo busom na mikrom fo ebi wa abrochire na omo kokose omo na ye krom hene bo amakobi ade ne ho koja busom no na kopo no omo de body adwi adane alupule omo ko na kopo ade ni tuo bom ade chinye efie ba ko nipa 4 efie ba ko nipa 3 enti ne krom hene na nabo amakobi otoso mienu o se uye bayifo a ye koshia ye mfa wonfa krom edo fa kro achi tu abo se wesu buei nei bayifo ne na fa kro achi na koshie no wa na fie osu buei first ne tumi wo ho ene ne ye de baabo asam nti first no bayifo a chiwa ye no kotra bayibuo so ade yi sika yi utimi twitwa tini ma aka wonu masam ama ye jojo ntine be ye ni anya sa ne na akwa ketwa etimi kasema kunipa 80 makunipa 60 so bi kaza me ma tia be ye ntu be ye ye bre be ye ase ntu be ye because be ye obi japade obetu na se odege akopere bi a the root of be ye be bi free ba na de be ye na ma no ntu o ya research ekope a na wakwa akohu what you say na wo de na chi wade aka no be ye bre na se ye ntu no da wuntimi ntu be ye da sofu bi oso watu be ye bi oboa sofu bi oso watu be ye organ bi oboa ye bre na se ana sofu no bebre sun so be yifo no okta power ye davete aju be ye ndika omo se bia obi ye be yifo the be ye no eye powerful oje ye no e de kan no o de na chi wade kan no wa request be ye no ababa kan no wa powerful so fu wa waji be ye be 1000 what you say enti be ye die enye adefun but Ghana be ye na enye papa say wo hwe ye krom no de regi ba bia na wo ye be ifu a ye chewa ye twa wachi ma ye bua sa de no untimi be ye no a se kusie anse kusie emwa bi wo no kusie wu a emwa no efiri no ekofie sana kusie tie na wo de esumu banti yan ko to aso a abusia ye live program ye nti we de ye ntimi nkate no nti yan fa nko na ye nto aso ka ye be sum sa ka we ye mo fa nche za ba ne sa okay yeah nti wo fa di kan yan fa ko na abusia we de mo fa nche but we just want to be real sanity ye ntimi nya hwe fa na ye twetwe nko nti aye ko na ye di nko abusia okay yeah okay nti ba ye ni die bra enye easy ena nsuo kura so to no kwe nti ante ya ni brisem enya asem keto kwa obi aka se ngofu won ya bilo ifa na asem na o karo bia maboto kaka maboto uzu nti ye na mkwan so a ye gina ye tena se ye na ya twen ko mo fa nche nsuo na jem obi be se wa ya ba yi okay minim ba yi bi a na akwa no okwa abrochire okay o de doje wo o maame o de doje wo nana say no won tehwe o mo na okotena abrochire 1 year o free ma ba na ni nana jan nche akosi an wa wo ne pabo ba ko akosi ndu ko ankra me o tena na wa se yankoi o tena ni o so nana dem awo Ghana ha wa anko embassy wa ntwa print wa fru pray akwante ni no Ghana ha asa won kan nye esabia anya mi ebi abamanim o tena no Ghana ha o atas oba na ni pabo ba ko ne hye no ona obedo nto saa no na nan sa fe de oba kan kra kire won na afe de mabre
ana so ko me mpa na ko na ne mpa bo ne so wow fa che o de se no na o se ya no tene dem abuchire asa kwa abuchire abi o be sida na nana no ei enti abrabo bayie bra so nu de bayie ya asemo abujanfo ti asemo wo de ye chance na ye di nkomo yi ma ji ki aka asemo fan che sa akoba nsa when a live program there was nothing that we could have done about it today it's not see na here to a boss ni en twen komo pa mo fan che ni za moti ase ti we are very sorry for inconvenience we have there mo fan che as we sit down to talk about this issue ye besu an ye pa ye besu an ye okay ye mra na fe ye besu an ye kakra okay yeah I think we can now sit down and talk. Okay, good. Wow. And yes, finally, I was here that. And see, finally, Yensa see you don't feel you can come over. Now, say, I was young one more share. When you get some more fine say, yeah, bow. The most message you buy, my main club, enough for you to was, yeah, baby, yeah, you be and also tie chair at your party. Yeah, okay, don't cover that in the message bar. So no worries, we understand, and we understand it's getting that. Keep up with the good work. Kobla, Ireland. Okay, Kobla, that's a part of the world in trade. Our coming up on Sansia Semo Ghana. And I say, well, Matia say, which I'm for the chair, or when you say, oh, yeah, I'm not coming, sir. It's your for you, but you're into your yeah, sure. No, Cassie, the Message, Abrantiano. Okay. Okwa abruti wan kran maami an kran nana. Esa nse okwa ya maka so ya bayifo. Okwa woni adwuma ye. 1 year o manifie. Ona na ntine ko maami ntine nka. Ofre adwuma ba wo tie ko nyama wuro npa wo yini sort ba ko ba na na ko daso. Na na betro sa kwashi. Ntutu kwa anu an kran nti afini. Wo nwi se wo nana ye begidi. Osana na anya mi ya o. Osi yanko okama ogan o tie no osi wona na de. Obaka chire obabo okromu afoma no ye fre na njo se ona kofa na ba we bayifo ona abo na ho ba ma na tukwa onum da nja kwa ko di pa bre afi no ase na na ho se na bre e o Ghana ha no fre so akosi afi oni aba so ba bia me da na abu ma me da na abu wo be hwe o se na me hwe mo o kofa amba bo no da me mpa na se o fa o tie se o hwe na no no ti osi wo menim bayifo bia onwinam okwa didi a ye manama wonwe enam omodi abayfo na didi awie no na odidi ase nti da bia na ye bu na no tantantan but ne ma opo ma ne ma didi ne ma ye brilliant because so odi ne ba ye protect ne ma what you say but ne ma no asofo ni bia ka tese ne ma me abayfo nti ne ankura na ja ma me ne hwe o ma me be ye wo a na ma me be ku a na nka wo na nka wo no ya kula nan ko ku so won sikani aka so ma me bayifo da nice me mu bi kwa da sikani yan kan so bayifo da o ma me bayifo da but ye hia fo ana ya ka tese o ma me bayifo a prevent akwala no free ma me no ba akwala no ho ban what you say o bon ho ban a ma me ntimi empanitrate nwuram da bia na asa shit na kata akwala no na akwala ye successful ma me ntimi empanitrate nwunu mu because amami bu awa no nanu ye ne de bayi kwase nanu ye ne de okwa tu a on de nam nko an worry obi di ne de ba no waje obi etiedu ne de so aso de ne de ba obi wo so a ne ma nyina asai because onku ne ma but wo de ne ma ye de na kosai akodane ohaw tinema ebi ya dwaman ebi no nsa ebi ya bra basa e bayifo what you say na e de ande bayi ne ba na ma ade om ko gina ye aha so na se we de nkai da bi hwe na okay andi na agudie bi una na what is on na be kono o de agudie bi ko share abase di anti na one version pass wo busa wa sebida because na asante nim se ana Ghana nim se daachi na masebetre daachi ska ba me fie daachi ohia ba me fie nti fie bi wo a na nipa wo ho na ska ni wo nti wo mkwa no akosu ma no akwa akodi bayie no no odi nipa na akwa akodi sika
nti fie no bo se sika ho pa bete nipa ani fie o sika wo ye bibia na ayeye wo so bibia ma na ekoso but nipa ni fie o but fie bi wa bo se oba ba kwa odu enwotwe enkunu beti hia aya ona na no ba bi okogina ya akogi ne bayie no ana oni ko bo adane ese wo won se wa ni uti afa me de bem ka se nipa bia no man you so obayi obabo abusan ba bo so obabo ho ba wasa me wo ba ese o David babu asomo kan no o kama obi o an kama o so de enso ya adam asefo na nkanya me afa abo ne anjo me pa to tie babu ni obi manu a ye buroni na tro ye ye culture na different basi nyina ya be nipa ba ye ni nipa ba ya di Kristo mo jana je da bi enta buroni so so na black man ye so se bia ya na na die nyame ba ko na boy what the mechanic o bo ho ba na ko bo fie fo ho ba ko di ma obi dabi protect ho na so di ma dabi o di ma wa wo gina wo no o ye ma de na ye wo ma o ye ma de na ye wo gina ye wo family do di wa chinya wo family e wo nua because abusua ai se kwa ye mu nua wo gina kira unu se ebom uwura ma yes baby kadi enda nya fom yenu ma me ba akoma papa ba akoma o mo twema nso e wo asase ho what is o mo twema nso wo sika ho nti o bo ba pewuti na bo ye ma de ho ban wow because bia echini because o ka so ko pa busu ni ti so lo kra e bo adan ye nse sama busu on de me chire no enti abrabo na o saa o hwe ewiase tumi ayekurukuruwa tumi dan baby tu pese wo di wo pese wo ma ase etre bi ko bia na wo anya yedie bia na wo anya ahoto tu beti ma ko gina ma wo ma akonya yedie aba be hwe wo tu ko